Eurobasket 2017. je pred nama. Srbija je do skora bila jedan od glavnih favorita za zlatnu medalju, ali je posle povrede čak 7 igrača taj status kod nekih došao u pitanje. O očekivanjima i unutrašnjem funkcionisanju naše reprezentacije pitali smo one koji znaju košarku. Nekadašnji zlatni reprezentativac Nikola Lončar izneo nam je svoje očekivanje od Srbije u ovom, da kažemo, prinudnom sastavu. Navijački ne procenjujem, ja se i dalje nadam da ćemo sa ekipom koju imamo kakva god bila od 12 igrača, to je najbolje što imamo u trenutku. Moje očekivanje su kao i sa tim igračima koji su se povredili. Kvalitetnu reprezentaciju imamo, timski duh je uvek krasio našu reprezentaciju. Ne vidim da su nešto druge reprezentacije, i oni imaju velikih problema da sastave 12 igrača, tako da menja u neku ruku malo neki plan, međutim za mene i dalje smo jedni od favorita na tom evropskom prvenstvu. Ko su favoriti, a ko su favoriti iz senke? Hrvatska, Slovenija, za mene su onako favoriti iz senke, ima i dosta talentovnih igrača. Slovenija ima i Amerikanca Randolfa, Dončić igra kao nikad, Jaka Laković. Hrvatska, Šarić je postao stvarno ozbiljan igrač, bit će jednog dana NBA zvezda, ispraćen je sa ostalim igračem Bogdanovićem. To su tradicionalno nezgodno Litvanci, Španija, šta ti kažem za Španiju, oni dolaze bez 6-7 igrača, ali imaju dovoljno kvalitetnih igrača da mogu da naprave 2 tima, tako da su to naši neki onako rivali na koji bi najviše trebali da obratimo pažnju, ali korak po korak. Prvoj grupe imamo tu prednost da se nećemo seljakati iz jedne zemlje u drugu, već smo se naviknuti, imat ćemo tu prednost, se naviknemo od ostalih na Istanbul, na ambijent, na salu, na sve ostalo što dolazi uz to. Tako, idemo da igramo, kvalitetni smo, Sale veruje u ovaj tim, mi svi treba da podržavamo, da verujemo u njih i nadamo se najbolje. Kako je to osjećati taj borbeni duh i imati najviše ambicije i želju da se boriš za svoju zemlju, opisao nam je jedan od najboljih evropskih košarkaša svih vremena, Predrag Saša Danilović, sada na funkciji predsjednika Košarkaškog saveza Srbije. To je kao virus koji ne može da izađe, od koga ne može da se izlečite. Taj osjećaj kad ste deo jedne grupe, deo najboljih igrača svoje zemlje i osjećaj kad izađete i kad predstavljate vašu zemlju, ne može da se izleči od toga. To se stvara od pionira, od kadeta, juniora pa do prve A selekcije. Najbitnije je to što su oni stvarno jedna grupa fenomenalnih momaka, kao ljudi, stvarno su mnogo dobri ljudi i stvarno imaju jednu fenomenalnu energiju između njih koja se osjeti. Ja sam bio sa njima 7 dana na Kopaoniku, na pripremama i baš sam ponosan na to kakva su grupa. A kako će im biti da igraju bez pola tima koji je osvojio srebro na olimpijskim igrama prošle godine? Ne, uopšte ne treba razmišljati o tome i oni su siguran sam da oni ne razmišljaju o tome. Kao što nisu ni moja generacija razmišljala kad je neko od nas bio zbog povrede odsutan, oni igraju, znaju kako igraju, razmišljati o tim stvarima je samo trošenje vremena, verujte. Timski duh i kult reprezentacije su ponovo tu, a jedan od onih koji učestvovao u njenom stvaranju, kao igrač i selektor, je sada najveće ime evropske košarke, Želimir Obradović. Ja lično mislim da je to izuzetna stvar, da su igrači svesni kvaliteta koji imaju, stručni štab takođe, da su izuzetno zadovoljni ponašanjem i načinom koji igrači rade i to je prvi preduslov da idu sa velikom ambicijom, a takođe i samopouzdanjem na evropsko prvenstvo. Naravno, ja želim sve najbolje. Rekao sam, ovo je u ovom trenutku najbolje što reprezentacija Srbije ima, to su najbolji igrači, treba tako da se ponašaju i da daju sve od sebe, sve ostalo će biti, ja se nadam, u najboljem redu. Zna se ko su glavni konkurenti za medalje, a Obradović svakako očekuje zanimljiv šampionat. Pa biće kao i svake godine, dosta reprezentacije imaju dobar kvalitet, dosta igrača po raznoraznim reprezentacijama otkazalo, to je prilika za mlade igrače koji će sigurno probati da iskoriste šansu, da igraju s velikom ambicijom. Biće sigurno izuzetno zanimljivo evropsko prvenstvo, a kao i uvek. Lično mislim da one reprezentacije koje dođu do četvrtfinala da će imati ambiciju sve da idu do kraja. Prema tome, nabrajati sad sve te reprezentacije nema nekog velikog smisla, to su reprezentacije koje veoma dobro poznajemo i koje su uvek godinama unazad bili kandidati za najbolji plasman. A koliko će morati da se menja igra kada tu nema vođe tima, nepredvidivog Miloša Teodosića, pitali smo uglednu novinarku sportskog žurnala i sudiju za zapisničkim stolom Biljanu Kostreš.
Mislim da igra neće morati mnogo da se menja, bez obzira na izostanak Miloša Teodosića. Stefan Jović je sjajan organizator igre i mislim da je velika prednost to što je on igrao sa svim našim centrima i što je igrao jako dobro sa svim našim centrima, i sa Bobanom Marjanovićem, i sa Kuzmićem, i sa Štimcem. Pričamo o njihovim igrama u Crvenoj zvezdi, gde su oni bili najjača snaga Crvene zvezde i Zvezda je na osnovu te veze i pravila to što je pravila. Ne može niko zameni Miloša Teodosića, to je fakat i niko nije tako, ali mislim da i dalje nije to veliki problem. Sad će lopta malo više da bude kod Bogdana Bogdanovića i sad on će morati da se vrati u tu neku igru playmakera koja mu nije strana, koji je igrao i u Partizanu i super se snalazio, igrao i u Fenerbahčeu i voli da je lopta u njegovim rukama i mislim da on nema problem s tim. Problem jeste, ali mislim da nije nenadomestiv. Ali kakvi smo sada što se tiče šansi? Srbija i dalje ima ozbiljan potencijal i kvalitet i da je to sasvim dobro izgledalo na pripremnim utakmicama i nema razloga da ne bude tako i na evropskom prvenstvu. Srbija 1. septembra počinje takmičenje. Navijajmo za Srbiju i nadamo se najboljima.